Mwaramutse neza igitondo cyiza cyo ku itariki ya 29 ukwezi kwa 12 2025 tugana ku musozo w'umwaka wa 2025 amakuru menshi cyane aba azindutse avugwa yaba mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi muri rusange. Inkuru itunguranye muri iki gitondo cya tariki 29 z'ukwezi kwa 2025 kuri bwana Bamporiki Edouard yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko, akaba rero yaraje gutabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha bijyanye n'iza ndonke, ariko kandi aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi mike ishize yari aherutse muri kongere ya RPF Inkotanyi, umuryango wa RPF Inkotanyi, ndetse asaba imbabazi ku mugaragaro abanyamuryango ba RPF Inkotanyi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, avuga ko imbabazi yamuhaye zashibutsemo mu by'ukuri icyizere gikomeye cyane, ndetse abantu batandukanye ako kanya bahise babihuza no kuba yaba arimo arasa nkaho asaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bweruye, ndetse ko anamusaba ko yamuha inshingano zo kongera kuba yaba umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, yashyirwa muri guverinoma, yahabwa izindi nshingano zitandukanye. Icy'ingenzi ni uko yaba yongeye kugirirwa icyizere n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo bwose ariko yahabwa izo mbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndagira mbibutse ko yuhaye imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda icyo gihe ntubaze gusoza neza igihano wari wahawe, ntabwo yabivuze ko wagizwe umwere ndetse uba utari wanakurwaho n'ubusembwa, ariko umukuru w'igihugu aba afite ububasha bwo kuba yanakuvana n'ubwo busembwa, hanyuma akaba yakongera kugira icyizere akaguha inshingano, nk'uko byagenze kuri ba Dr Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari minisitiri nawe w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero ni imwe mu nkuru nta muntu n'umwe watekerezaga ko aya makuru ashobora kuba yasohoka muri aka kanya, ariko reka mbaze inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya, hanyuma rero tugaruke ku nkuru yacu nyirizina. Amakuru y'ingenzi ari kuvugwa mu gitondo cyo kuri wa 29 ukwezi kwa 12 byinshi cyane byakomeje kugenda bigarukwaho, ariko reka mbabwire ko u Rwanda ntirushyigikiye gutandukana kwa Somalia ndetse na Somaliland. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko idashyigikiye umugambi umaze iminsi wo kwitandukanya kwa Somalia n'intara ya Somaliland, ishimangira ko igikenewe ari ugushyira imbaraga mu nzira y'amahoro n'iterambere hubahirijwe amategeko mpuzamahanga. Ni icyemezo leta y'u Rwanda yatangaje mu ijoro ryo kwa 28 ukwezi kwa 25 mu itangazo yashyize hanze. Yavuze ko ku kibazo cya Somalia na Somaliland ishyigikiye ibyatangajwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community n'Afurika yunze ubumwe yombi Somalia ibarizwamo. Statement on Somalia, Kigali, 28 December 2025. Rwanda full aligns with the statement issued by the African Union and the East African Community in support of Somalia and encourages the pursuit of the path forward based on shared peace and prosperity in accordance with. Akaba rero ari itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ati in accordance with international law, ati nk'uko amategeko mpuzamahanga biteganya. East African Community yavuze ko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wemera Repubulika ya Somalia nk'igihugu kimwe kiyobowe na guverinoma ya Somalia. Uyu muryango kandi wavuze ko wemera imbibi za Somalia zashyizweho ubwo iki gihugu rero cyabonaga ubwigenge. Uti East African Community turasaba ko himakazwa bumwe ndetse no kubaha ubusugire bwa Repubulika ya Somalia, ndetse ugasaba abafatanyabikorwa rero bose kubaha amategeko mpuzamahanga ajyanye n'ubusugire bw'igihugu. Impaka ku itandukana rya Somalia na Somaliland zongeye kandi kuzamuka bitewe ahanini n'ibyatangajwe na Israel mu minsi mike ishize. Tariki 26 ukwezi kwa 25 nibwo minisitiri w'intebe n'ububanyi n'amahanga ba Israel bashyize umukono ku itangazo ryemeza ko Somaliland ari igihugu cyigenga, bagaragaza ko biteguye kandi gutangira ubufatanye hagati impande zombi mu rwego rw'ubuhinzi, ubuzima, ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu, uko Benjamin Netanyahu yagiye abigarukaho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yamaganye amagambo yavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa, wavuze ko gushakana n'umututsikazi bisaba kwitonda, avuga ko ari imvugo z'urwango zidakwiriye na busa. Nyuma y'ubwo butumwa bwa Maxime Prévost, abantu ku mbuga nkoranyambaga batangiye kandi kumubaza icyo ari bukore kuri aya magambo ya RDC, kandi amaze igihe cyane ashyirwa no mu ngiro, bamwibutsa ko Ububiligi umaze igihe buberekera ibikorwa bibi bya leta ya RDC. Hanyuma Maxime Prévost yanditse kuri X ati natunguwe n'amagambo yavuzwe uyu munsi n'umuvugizi w'ingabo za Congo General Major Sylvain Ekenge Bomusa ibasira abatutsi, atera ibintu bitari bikwiriye kandi ku muyobozi, na ati ndayamagana nivuye inyuma, imvugo zose z'urwango zigomba kurwanywa. Akomeje avuga ko ubumwe bushobora kubaho mu gihugu mu gihe gusa abantu bose bashyize hamwe nta n'umwe uhejwe. Nyuma y'amagambo abazi politike y'Ububiligi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahise
batangira kubaza icyo ari bukore usibye kuvuga gusa ko yamaganye ibyavuzwe. Alain de Tax wabaye umusenateri mu nteko y'Ububiligi ati ariko nta mwanzuro uri bubifateho, ati sibyo, ati urabifata nk'aho ari ibintu bito, ati biraho gusa aho kubibona nk'ibigaragaza ibikorwa nyakuri by'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Kangwage Justus we yamubwiye ko imvugo ye ari amarira y'ingona, tiko ibiri gukorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibivoma mu bayobozi b'Ububiligi. Yavuze ko ubutegetsi bwa RS bwa Tshisekedi bumaze igihe bukwirakwiza urwango ndetse bwibasira abatutsi bakicwa. Uwitwa Alpha Makaya yagize ati turambiwe amagambo, mufate ingamba, ubu butegetsi bugomba kandi kuvaho uko bagiye babigaruka. Maxime Preuve yagize ati extrêmement choqué des propos tenus aujourd'hui par le porte-parole de l'armée congolaise, général Ekenge, cibla la communauté Tutsi. C'est absolument indigne de la part d'un président, de représentant officiel. Je l'ai condamné avec les plus grands fermés. Tout discours de haine doit. Ati rwose izo mvugo z'urwango zigomba kwamaganwa burundu. Uyu witwa rero Alain de Tax wabaye mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'Ububiligi n'amagambo y'igifaransa meza cyane ati mais vous n'en tirerez aucune conséquence, n'est-ce pas? Ati vous ferez comme si c'était un acte isolé et pas la quintessence du régime de Félix Tshisekedi. Hanyuma uwitwa Alpha Makaya nawe ati passez aux actions, nous en avons assez de mots, ce régime doit partir, c'est une obligation. Kwa rero abantu benshi bagiye babivuga, ariko uyu Kangwage Justus yabaye no mu buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda yagize ati vous versez de larmes de crocodile, ateye n'amarira y'ingona, c'est le plat berge que les régimes génocidaires successifs ont hérité à l'indépendance de gouvernement Fachi diffusé ati prématurément un programme dans le monde a été témoin par la retransmission en direct de Tutsi dévoilé viva par des foules. Mu kiganiro cyitwa Plateau Special cyatambutse kuri RTNC Radio et Television Nationale du Congo, General Major Sylvain Ekenge Bomusa yabajijwe n'umunyamakuru ngo amubwire ku ngingo bita ubwenge ikoreshwa na bamwe mu bayobozi bo muri Congo, undi asubiza ko baba bashaka kuvuga amayeri y'ubugizi bwa nabi kandi ko abayagira ari abanyarwanda by'umwihariko abatutsi. General Major Sylvain Ekenge Bomusa yakomeje arondora ibintu bibi avuga ko bishingiye kuri cyo yita ubwenge. Avuga ko leta y'u Rwanda rero yakigize umuco bigisha abana kuva ari abato kugira ngo bahinduke abagambanyi. Akomeje agira ati uyu munsi iyo ushakanye n'umugore w'umututsi ugomba kwitonda cyane, ugomba kwitonda kuko baguha n'umuntu wo muryango we nka mwishywa we, ati mubyara we uza iwawe kandi atari mubyara cyangwa se mwishywa we, ahubwo ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe iwawe, ati yabyara, ati bakakubwira ngo oya abana bavutse ari abatutsi kuko abatutsi ari ubwoko ati bwo hejuru kandi ari ubugambanyi ubwenge. Aya magambo yamaganywe n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari ay'urwango adakwiriye kandi abagaragaza ko ari ikimenyetso cy'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imazemo igihe kitari gito. Hanyuma rero reka dukomeze n'andi makuru duce mu gihugu cya Uganda. Barabizi ko hateganyijwe amatora ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2026. Uganda, komisiyo y'amatora yabeshyuje Bobi Wine uyishinja gushaka kwiba amajwi. Komisiyo y'amatora yahakanye ivyo umukandida Robert Kyagulanyi Ssentamu wamamaye nka Bobi Wine yamariza kuyobora Uganda yashinje byo gushaka kwiba amajwi binyuze mu kwemerera abantu gutorera ahantu harenze hamwe. Bwana Bobi Wine yabitangaje akoresheje urubuga rwa X agaragaza ko hari umuntu witwa Matovu Ronald wemerewe gutorera ahantu habiri kandi ari umuntu umwe kuko n'igihe yavukiye gihura mu duce twombi. Komisiyo ishinzwe amatora yakanye ayo makuru ivuga ko yabigenzuye abo bantu ari abantu babiri batandukanye gusa kubera umutekano wabo ndetse no kubahiriza amategeko agenga abatora itari bushyire hanze amashusho yabo. Iyi komisiyo yagaragaje ko uburyo bukoreshwa mu gutora bwa biometric voter verification system bwavuguruwe ku buryo abiyandikishije bafashwe amafoto n'ibikumwe ku buryo rero yamaze rero gutora nta handi rero hantu yajya gutora. Bobi Wine kandi yari yashinje iyi komisiyo kudatanga urutonde rw'abantu bazatora, ariko yo ivuga ko byakozwe ahubwo uyu mukandida abeshya. Amatora ateganyijwe ku itariki ya 15 Mutarama 2026.
mbere gato yuko tujya ku makuru yandi yakomeje kugenda avuga ariko no ku nkuru ya Edouard Bamporiki reka mbabwire ko mu gihugu cy'u Burundi Minisitiri w'Imari yatangaje ko ari guterwa ubwoba. Minisitiri w'Imari mu Burundi Dr Alain Ndikumana yatangarije abagize inteko ishinga amategeko ko ubuyobozi bwa sosiyete Fomi ikora ifumbire mvaruganda bukomeje kumutera ubwoba kugira ngo abuhe amafaranga atarateganyijwe mu masezerano bwagiranye na leta y'u Burundi. Uyu muyobozi yagaragaje ko ikibazo cye ku itariki 27 Ukwezi kwa gatanu ubwo yasobanuriraga abasenateri b'u Burundi umushinga wa guverinoma yo kuvugurura ingengo y'imari igihugu y'umwaka wa 2025-2026. Minisitiri Ndikumana yavuze ko mu kuboza 2025 Fomi yamugejeje inyandiko ebyiri zishyuza Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi amafaranga ivuga ko angana n'agaciro k'ifumbire yarengeje kuyo yari yaremereye leta hashingiwe ku masezerano. Yasobanuye ko muri nyandiko harimo isaba leta amafaranga y'amarundi ukuvuga amarundi miliyari 50 ndetse n'ibihumbi 780 y'ifumbire inyongera yatanze mu gihembwe cya B na C cy'umwaka wa 2025 kandi n'indi yo hagati y'igihembwe cya B 2024 na A 2025 ifite agaciro ka miliyari 6 ndetse na miliyoni 830 z'amafaranga y'u Burundi ariko ko atazemera gutanga amafaranga atari mu masezerano. Ikaze rero muri amakuru yacu akomeje kugenda avugwa muri rusange kuri Bamporiki Edouard umugabo iminsi mike ishize. Iyi nkuru yanagarutswe n'abantu benshi cyane hari ku itariki ya 20 ukwezi kwa 12 2025 ni vuba hangaha imbere ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Bamporiki ati iri joro nsinziriye najya mu ijuru nishimye. Uyu ni Bamporiki Edouard uhoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yasabye imbabazi abanyamuryango ba RPF Inkotanyi anashimira Perezida Paul Kagame urangwa n'imbabazi wamubabariye agafungurwa. Bamporiki yasabiye imbabazi mu nama y'inteko rusange ya 17 y'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi mu gihe cy'umwanya w'ibiganiro yahagurutse asaba ijambo avuga ko iyo aza kuba atari imbabazi za Perezida Paul Kagame yari kuba agifungiye imageragere muri gereza nkuru ya Nyarugenge nk'uko yagiye abivuga. Bamporiki rero wagiye uhabwa inshingano zitandukanye mu Rwanda ati bitabaye kubw'imbabazi nari hano nari kuba ndaho ibyaha nakoze amategeko yagenye ko njya kandi mpakwiye ariko mu bushishozi bwanyu ndetse no mu bupfura bwanyu mushima kunkuraho bidasabye ko igihe cyagenwe kigera. Ndasaba abanyamuryango mbanze mbibashimire. Perezida Paul Kagame yahise rero amusubiza ati nibwire ko ibyo byose byabaye wabivanyemo isomo ubu tureba imbere tugire gukora neza kurusha. Bamporiki yahise amusubiza ati ndabishimiye uwo mugisha wo mu nteko rusange muyoboye niwo numvaga nifuza. Inteko ndayibona mwiriba nakwikubitamo nkavuga ubwa kabiri atuma babaro nateye abanyamuryango hari ibintu umuntu avuga ati bikaba byanasohora. Ndatekereza ko iri joro nsinzire najya mu ijuru kandi nishimye kuko yagiye bivuga Bamporiki Edouard. Ko rero ari amagambo yakomezaga kugenda avuga. Bamporiki yavuze ko yababaje abanyamuryango ba RPF Inkotanyi n'umukuru w'igihugu ndetse ko atazongera gutekereza kuba yakwegeraho umubabaro wababaza umunyamuryango wa RPF Inkotanyi wakomoka. Yashimangiye ko ibyo yashinjwe akanahamwa byabaye ati ntakiri ndonge mbikora nkanjye ntangira nsaba imbabazi ariko nkumva atari imbabazi zanyu ntabwo nava mu isibo y'abanyabyaha imageragere ngo ngere mu isibo y'abanyamuryango mu ngoro y'Inkotanyi ngo mbone icyo mvuga ntabwo nzongera kandi gusubira inyuma. Kwa 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwategetse ko Bamporiki afunga imyaka igera kuri 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Bamporiki yari yahamijwe ibyaha birimo kwiyesha ikintu cy'undi yakoresheje uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko kugira ngo rero hamwe n'ibyaha hashingiwe ku mafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda yahawe n'umushoramari Gatera Norbert ufite uruganda rwitwa Norbert Business Group n'ubusitani buzwi nka Romantic Garden buherereye ku Gisozi kugira ngo ramuhuze n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ibikorwa bye ntibifungwe bitewe nuko ibikorwa byari kumufashamo bitari bihuye n'inshingano ze. Byongeye mu iperereza kandi bikagaragara ko Bamporiki ari we wamutanze amakuru ku buyobozi yarangiza akamwizeza kumufasha. Ibyaha byahinduye isura yatangiye kandi gukurikiranwa kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha mu nyungu ze bwite mubasha ahabwa n'itegeko. Iteka rya perezida kandi rimbabazi abagororwa barimo Bamporiki ryasohotse ku itariki ya 18 Ukwakira 2024 no kuvuga umwaka ushize. Hanyuma kimara kurekurwa icyo gihe
abantu baravuze ati nyamara Bamporiki akwiye kuba yababarirwa agahabwa inshingano zindi akongera agasubizwa muri guverinoma cyangwa agahabwa undi mwanya ukomeye cyane, ndetse ibi byabaye muri inteko rusange ya RPF mu nshuro ya 17 bigaragaza ko Bamporiki ashobora kuba yaracyazwa kugira ngo yongere ahabwe umwanya ukomeye muri guverinoma y'u Rwanda, kuko niyo urebye n'amagambo makuru mu gihugu yamubwiye ati nizere ko ati byabaye byose abivanyemo isomo, ati nabivanyemo isomo ati ariko kandi nshima ati kuva mu isibo y'abanyabyaha imageragere ati nkaba ndi mu isibo yo mu Nkotanyi hano ati irusororo ati ni ikintu gikomeye cyane. Ariko se Bamporiki ubundi agisohoka muri gereza ku mbabazi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni iki yari yatangaje? Hari inkuru yanditswe tariki ya 19 kwezi kwa 2024 atakari ku mutima Bamporiki nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Bati Bamporiki Edouard hoza umunyamabanga leta muri minisiteri yagaragaje ko yishimiye imbabazi yahawe na Perezida Kagame, avuga ko agarutse ari umuntu mushya. Iteka rya Perezida imbabazi abagororwa ryasohotse mu igazeti ya leta tariki ya 18 kwa 2024 rigaragaza ko hari abagororwa 32 bahawe imbabazi barimo nabo bari bafungiwe mu igororo rya Nyarugenge Mageragere 23 Mutarama 2023. Bibutsa ko nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano byari byahawe Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco by'imyaka 4, rutegeka ko afungwa imyaka igera kuri 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Bamporiki yari yambijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiye ku mafaranga ahawe n'umushoramari Gatera Norbert mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Akiva mu igororo ryo ku itariki ya 19 kwa 2024 Bamporiki yahise atangaza ubutumwa bugaragaza ibyishimo afite nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu butumwa yanyuje kuri X yagize ati zireze urugemwe rurameze urubuto rutaboze umutwaro nagatwaye iteka umutware wanjye awutwamishije imbabazi ndawutuye ndunamutse ndemye ndanyuzwe ndumva niyumva nk'indirira shimye Uwiteka waturemeye umutware Paul Kagame kubwe ubwere bw'imuye bwirabure bidasasiwe ubwira kabiri. Ni ubutumwa bugaragaza ko yishimiye imbabazi yahawe ndetse ko atuye umutwaro wari umumereye nabi agarutse ari umuntu mushya muri sosiyete nyarwanda. Abahawe imbabazi icyo gihe bose basabwaga kubahiriza ibintu bitandukanye birimo no kwiyereka umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze aho baba, aho ubushinjacyaha kandi bukorera no kumenyesha umudugudu akagari umurenge n'akarere byahaba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iri teka ritangajwe muri igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Hari kandi kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwaho atuye, aho ubushinjacyaha kandi bukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi wagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze no gusaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga. Ibyo bigomba kubahirizwa kwa hawe imbabazi kugeza igihe yarasigaje cy'igifungo cye kirangiye. Iyo bitubahirijwe hari ubwo uwahawe imbabazi ashobora kandi kuzamurwa. Iteka rikomeza rigira riti imbabazi za perezida zishobora kwamburwa wazihawe bitewe n'imwe mu mpamvu zikurikira: akatiwe kwera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye ndakuka atubahirije kimwe mu byategetswe muri iri teka. Icyo gihe kandi uwambuye imbabazi afungwa igice cy'igihano cy'igifungo yarasigaje igihe yahabwaga imbabazi n'umukuru w'igihugu. Rero ari ibyo ngibyo bikomeza kugenda bigarukwaho, kugenda bivugwa rwose kuri bwana Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi. Hanyuma byaranze urubanza rwa Bamporiki kugeza yinjiye Mageragere. Ati burya koko iminsi irasa ariko ntiwana. Ati kwa 23 Mutarama 2022 Bamporiki Edouard yari kuri televiziyo Rwanda yigisha ubutwari nk'ibikorwa umuntu akora bitari mu nyungu ze, atari kuvuga ngo ibi ni ibyanjye ntabanjye. Nyuma y'umwaka umwe wuzuye neza ku itariki 23 Mutarama 2023 Bamporiki yinjijwe muri gereza Mageragere nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha ubutabera ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco yakatiwe n'urukiko rukuru igifungo cy'imyaka igera kuri 5 n'ihazabu miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yari yajuririye cyajuririwe n'ubushinjacyaha cyari cyamuhamije biriya byaha kimuhanisha gufunga imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Dosiye Bamporiki yashyikirijwe ubushinjacyaha ku itariki ya 7 Nyakanga 2022 aregwa icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa se gutanga indonke n'amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda ahawe n'umushoramari Gatera Norbert ufite uruganda rwitwa Norbert Business Group
ubusitani buzwi nka Romantic Garden buherereye ku Gisozi kugira ngo amuhuze n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ibikorwa bye bidafungwa bitewe n'uko ibikorwa ari kumufashamo bitari bihuye n'inshingano ze byongeye mu iperereza kandi bikagaragara ko Bamporiki ari we umutanze amakuru ku buyobozi yarangiza akamwizeza kumufasha ibyaha byahinduye isura yatangiye no gukurikiranwaho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko ubwo Bamporiki yatangiraga kandi gukurikiranwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko ataza gushyirwa muri gereza ahubwo ko iperereza ku byaha akurikiranyweho rikomeje mu gihe afungiwe iwe mu rugo icyo gihe ni icyemezo cyavuzweho byinshi bamwe bibaza impamvu atafunzwe nk'uko byakomeje kugenda ku bandi benshi cyane bashinjwa ibyaha bya ruswa icyakora biteganyijwe n'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha ryo ku itariki ya 19/19 aho ingingo 67 ivuga ko mu gihe cy'iperereza niyo haba hari impamvu zikomeye zo gukeka ko umuntu yakoze icyaha cyangwa se yagerageje kugikora umugenzacyaha cyangwa se umushinjacyaha bashobora kutamufunga bakamutegeka ibyo agomba kubahiriza yemeye icyaha rugikubita perezida amusabira guhanwa nyuma yo guhagarikwa ku mirimo ye ndetse no gutangira gukorwa iperereza yatangiye kubona ko amazi atakiri yayandi yigira inama yo kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Twitter asaba imbabazi umukuru w'igihugu inshuti n'abamukurikira kuri urwo rubuga ko yakoze icyaha cyo kwakira indonke yagize ati nyakubahwa mukuru w'u Rwanda Paul Kagame naremutse umutima wanze kumpa amahwemo bavandimwe ati inshuti zanjye namwe bankurikira kuri urubuga nakoze icyaha cyo kwakira indonke nkaba nafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi ati ndatakambye abantu bamwe batanze ibitekerezo byo kuri iyo ngingo bamwe bavuga ko akwiye guhanwa abandi bakamusabira imbabazi perezida Paul Kagame nawe yamusubije binyuze kuri urwo rukuta rwa Twitter aho yabwiraga uwitwa Yumva wasabiye Bamporiki imbabazi ibyo avuga byumvikana ati ibyo uvuga wowe bifite ishingiro ati kutongera gukora ibisa nk'ibyo yakoze bibi bitari uguhora mu bibi ugahora usaba kubabarirwa ibyo Bamporiki niko bimeze ati hari n'abandi bameze gutyo umuntu wese yakora icyaha ariko no kukirinda birashoboka ati guhanwa nabyo birafasha inzira z'ubutabera zarakomeje Bamporiki yagezwa imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ngo rumuburanishe ku rwego rwa mbere agejejwe mu rukiko akurikiranyweho icyaha cyo kwakira indonke ndetse ubwe yari yaranabyiyemereye ariko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruza kumuhamya ibyaha bibiri birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko rwamuhanishije gufungwa imyaka igera kuri 4 no gutanga ihazabu ya miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda nubwo ubushinjacyaha bwamusabiraga imyaka 20 n'ihazabu ya miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda bituma impande zombi zijurira urukiko rukuru rwamuranishije urubanza mu bujurire rwongeye kandi ibihano byari byahawe Bamporiki Edouard nyuma yo kumuhamya ibyaha ndetse no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite urukiko rugaragaza ko bitewe no kuba rero mu rubanza Bamporiki yaragiye yemera ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi abonekamo impamvu nyoroshacyaha ishobora no gutuma hanishwa igihano gito munsi y'igiteganywa n'amategeko ibyo byatumye rero hanishwa igifungo cy'imyaka igera kuri 5 n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda icyo gihe reka rero bashimire mbifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza n'umunsi mwiza